tuna heng khosia kan omeka kabula hiam puruata a oma helai lockdown chunga an malak na te ka han zot don ani ama sain puruat lockdown chungin khosia hianin enge VLTF malak na min thil thengem ne hei lockdown chung hianin kan thei topin VLTF hianin ma kan la ve a mun sang duty te kan in siama kholaya te kan round 3 na chuan kholai leng an omlo te kan ena kholai leng te po kan in nar ho zela chuan VLTF malak na hi tam takin soitura oma tam taka oma mi harsa te chomdal chungchanga te tin VLTF hianin hei lockdown chunga ile bar chungchanga kan harsat na te sutkian ani theina na tin VLTF sum te hianin na thiala te chome te bu fai khatiang te kha kan la thina amalang na tur soi tur chu ni malang na tur chu tam taka oma soi sian chi ani lo kha kan lockdown tlak pu chu ni te mai sia ani chun hemi lockdown chung hianin khosia hianin chet to ka mohar na tok len thamten ome omlo ve chet tok pathian khongai na jara kan omlo ani chunin duty post engzat nge om duty post si mun thuma kan siama duty post mun thum kan neya kho po na hianin kho chimlam le ma lama hianin post kan siama tin kholaya veng lai lia tak kon venga sonin post khat kan siam boka post thum kan neya ti chuan tun din hmuna hianin Mizoram sarkar lamatanga le maral mondewa wang hianin duty post ni chu kan tiru ka post khata kan la duty ya kholai kon venga sonin kan la duty chunjam kal je ani chun hemi lockdown chungin nangma mi mal veizong amo han soidu te ine veizong te soitur chu atama amaro chu ka soidu chu lockdown ania mi pui kan himjok theina tur atana sarkaru manania chimini wang chuan mi pui te hianin VLTF malak na te theito pa lo supporta ma kan lak na te min lo troi om tha hi kadu dan ber ani le ka veizong ani ani tak chu ihun lu tak min pe ka van kalom e o ke po ka lom